Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel, ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership, sokubhekela laphaya kwezemnyama i-Orlando Pirates. Kubikwa ukuthi-ke ibhakabhaka kungenzeka likhiphe abadlali abathathu ngokwe-loan ngenhloso yokuthi-ke bathole i-game time. Kubikwa ukuthi i-Orlando Pirates abadlali-ke abafana noSinoxolo Kwayeba, uSiyabonga Ndlozi, kanjalo-ke nomfana opromothwe from iPelepele FC okuyi-feeder club ye-Orlando Pirates laphana-ke uSifiso Luthuli. Kuthiwa-ke laba badlali-ke bobathathu i-Orlando Pirates-ke ingase-ke ibabolekise ngenhloso yokuthi-ke bathole i-game time. Kwazise kwezimnyama i-competition iningi kakhulu, so i-Orlando Pirates-ke iplana ukuthi-ke ibabolekise ukuze ibagcine be-fit ukuthi-ke ikwazi ukuthi mhla ibadinga bese ibabuyisela-ke kuyona laphana-ke i-Orlando Pirates-ke. Iyona update nje engiyiphethe-ke njengamanje. Like ivideo, usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe hlangabezana kwivideo elandelayo. Isale kahle.